liqhubeke liphakamise umjeka welive. Tindzaba. Silo semhlaba sithi eMaswati kumele ahlale atilungiselele futhi alinzele kubuya kwendvodzana yaNkulunkulu ngoba lilanga lekubuya kwakhe alatiwa. Imbube emhlaba ikuvete lokhu ngesikhathi imelele nguMntfwanenkosi Simelane enkonzweni yekwenyuka kwaJesu Kristu. Tinkulungwane temakholwa tihlanganyele esigodlweni embangweni enkonzweni yekwenyuka kweNkosi Jesu Kristu. Ngaleli langa leli kukhunjulwa kwenyuka kwaJesu aye ezulwini. Makhosi abemelelwe nguMntfwanenkosi Simelane kulena nkonzo. Le nkonzo beyikade ingenelwe namakhosikazi yesilo kanye nesigodlo. Leli langa leli lemashumi esikhathini seliphasika. Maswati ahlale ahlangana kule nkonzo njalo ngeminyaka njengoba nalonyaka emakhosi ayibusisile le nkonzo. Lokhu kungenxa yokuthi live leSwatini limbeka embili Simakade kwatise ukuthi live licala naleti nkonzo kusukela elangeni lokukhumbula kufa kwakhe Jesu Kristu. Silo semhlaba sithi eMaswati kumele ahlale alungele futhi alinzele ngoba lisuku lokubuya kwendvodzana yaNkulunkulu lutawufika ngelanga lelingakalinzelwa. Ingonyama beyiphefumula ngesikhathi imelelwe nguMntfwanenkosi Simelane enkonzweni yelenyuko esigodlweni embangweni. Makholwa ehlangano, makholwa emakhaya, makholwa ngephandle kwaleli. Ingwenyama ngithuma lona lelo kwekuthi hlalani nilinzele ngokuba lusuku lwekubuya kwendvodzana yemuntu luyawufika ngesikhathi leningakasibheki nobe isikhathi leningakasitabanga. Ngangiqale mangangeta lokunye makholwa nani hlalani nilinzele ngokuba lusuku lwekubuya kwendvodzana yemuntu luyawufika ngesikhathi leningakasibheki leningakasitabanga. Bayethe Imfuneko yasekhaya uMntfwanenkosi Lindiwe ugcizelele ukuthi umcoko akusebentela ukuthi umuntu akhone ukukhetha ukuthi utawubhekaphi mzukwana indvodzana yaNkulunkulu ibuya emhlabeni. Awu bazalwane, namhla inkulumo lebeyikhulunywa beyithi Jesu uyabuya. Ungazi ukuthi inkulumo yanamhla lesi Jesu uyabuya. Ngoba kade kwashiwo kwathi Jesu uyabuya uyabuya. Kepha manje sesiyabona ukuthi akusadlala. Tiboniso tonke setiyasho ukuthi uyeda masinyane. Indzaba lenkulumo wewe ukuthi nasabuyile ke Jesu wena utawushonaphi? Ngoba kubuya kwaJesu kusho indlela letimbili. Kusho sihogo kusho lizulu. Sonke ke siphelele lapha kufanele sente sinqumo sekuthi lapha nakabuya sibheka ngakuphi. Siyezulwini noma siyesihogweni ngoba lesihogo sikhona. Akusiwe ematekelo into lephilako lekhona. Naleli zulu likhona. Kufanele ukuthi umuntu akhethe ukuthi uya ngakuphi. Ukhetha uselapha emhlabeni. Bafundisi ke bafundzela ivi baphindze futhi bashumayela. Bafundisi labashumayele bafaka ekhathi Reverend Ningi Dlamini lofundzela ivi kuZenzo chapter 1 verse 1 to 4. Omunye kube nguLady Archbishop Sisana Myeni lofunze kuZenzo 1 verse 5. Omunye kube nguReverend Sandile Mamba yena lofunze kuZenzo 1 evesini lemfica kuyevesini lelishumi nakunye. Archbishop Sambulo Simelane yena ufunze kuLuka 24 evesini lemashumi lasihlanu kuya evesini lemashumi lasihlanu nakuthathu. Kwase kuthi Reverend Siboniso Mgomezulu yena ufunza kuZenzo chapter 1 evesini lelishumi nakubili kuya evesini lelishumi nakune.
kwase kuthi umpostoli Nkosinathi Dlangamandla yena ufundza kubaseFesu chapter 4 evesini lelishumi kuya evesini lelishumi nakune. Etintabeni kubika Pholile Mazia anasambulo Masuku esigodlweni embangweni.